салай мардонаги бародаро мерен ягон ҳамхобагӣ мекунин ягон агар сифлисиш меган чӣ меган сифлис бародаро касалое ки сифлис меганда ман хел бугум шумо дарода мефаҳмед бародарҷоно вирус яъне ки 100% бародаро омагиай дору метонем ки кадом бародаре ки ягон сухта мекуна ягон намедонам зардо мерава ягон чиз мерава бародаро метонем ки муроҷиат барои мардонагира калон кардан мақсад мехоҳем калон кунем бародаро ин чиз баъзе дар шӯхия ё ки хандаҳа ягон чиза ҳам ҳаст ба воситаи оператсия ҳаст ба воситаи ширёна чӣ хеле созакин бародари азиз хоҳиш мекунем аз шумо наворе ки ҳозир мебуряд да консат тамошо кунед ва се-чор чиза бародаро маълумотон метем барое ки ҳозир айни ҳамин чиза айни ҳамин бародарое ки ҳамин чизора масалан желательно мехоҳанд бикуванд ва намеёванд ба ҳамун хотир бародари азиз хоҳиш мекунем ҳамин навора паҳн кунен лайк монен ҳамин лайки шумо ҳеҷ намерав бародарҷоно шероинар комментарҳои хуб нависонед бародари азиз нигаҳ кунед ино доруҳои гиёҳӣ ҳастанд бародарҷоно барои бародарое ки касалои чӣ хел бигем агар сифлис бигем бародаро шумо мефаҳмед яъне ки ҳамин вирусҳои ҳамин бародарое ки масалан ягон роҳи бад зино мерава ягон чиз мерава мекунанд бародарҷоно ягон касали гузаранда инфексиони меганда мақсад инфексиони бародарое ки ягон духтақати мерава ягон ҳамхобагӣ мекуна ягон чиз мекуна аз мо касалое мешава ки бародаро ҳамин любой мардакира мефаҳма ҳамин масъалаи мардонагишта беҳад азобиш метаҳад ғамш метаҳад ира ҳамун шахсое мефаҳма ки бародари азиз ба ҳамин касалӣ дучор шуда худованд ҳеҷ каса ба иҷа наёра нарасонад бародари азиз ба ҳамин хотир мо хостем тавсиятон кунем ки 100% гарантиш қатъӣ баромагия бародарҷоно барои ҳамин бародарое ки ҳамин беморора доранд ҳамин вирусҳое ки дар мо таркиби ҳамно ҳастанд бародарҷоно метавонанд ки муроҷиат кунед занг бизанед номрода бародаро чиста подробнитар бо мефаҳмонатон ҳаст бародарҷоно яъне ки мо дар иҷа ҳозир мо дар иҷа як курсша гирифтагием да бародарҷоно ҳозир мо дар иҷа як курсша гирифтагием ба ҳамун хотир шумо метавонед ки бародари азиз смела муроҷиат кунед фақат ин курсе ки ман ҳозир гап задам бародаро фақат ҳамун бародарое ки масъалаи ҳамин мардонагида ҳастанд бародарое ки мисол грубо говоря бародаро чӣ ҷоя як ҳафтада як бор меравад мисол 10 рӯзда як бор меравад ҳаст ҷами хеле ира мо мисол можед аз ҳисоби хинакӣ боша можед аз ҳисоби ягон пеш ягон духтар рафтагия пеш ягон каси дигар мисол ҳам рафтагия ба ҳамин касалӣ дучор шудагия ин бародаро паданалад вирусай худат намефаҳмӣ то бигӣ мекунӣ ки баъд корай коргарӣ мегзара ба ҳамун хотир бародарҷоно ҳамин системада ҳамин ситуатсияда кадомед ки ғалтидагиен метавонем ки бародаро смела муроҷиат кунед иншолло кори шумо ҳалай ва баъд бародарое ки гуфтесам ҳамин се чиза ман тавсиятон метавонам бародаро алоқа кунед иншолло ки корт набуд мекунад бародаро камера камтар пештар биёр бародари азиз бародарое ки барои риш 100% мисол ман худам кардесам бародаро алҳамдулилло результат дидесам и 25% мода ҳаст 15% ҳаст 5% но иш гаранти 25% бародаро мисол скидка рафтесай ҳозир қариб нигаҳ кунеда бародаро ҳаст 4500 ай бародаро ҳамин 4500 савдо карда мешава ҳозир 3000 савдошон кесем бародарҷоно ҳозир мо бародаро нигаҳ кунем то 15 числора мисол мо ҳамин хел мекунем ки бародаро любой кас барои клиент кӯшиш мекуна ки ҳамин клиент привлекат куна ҳамудада мисол ҳозир ман ира айиш ки фоида ки набинам бародарҷоно ай дигар чизе ки ман меёрмаш айуш фоида мебинам то клиенти ман кишидик ман медонам ки пасари меои ай ман мегирӣ ба ҳамун хотир бародарҷоно ҳозир барои бародарое ки мехаранд истифода мебаранд 4500 буд 3000 бародарҷоно метавонем смела занг бизанем бародаро ина люксш қатъия дидем бародарҷоно люксш қатъия метавонем бародарҷоно яъне ки муроҷиат кунем ва бародарои азиз бародарое ки бародарҷоно бо хестем рафтем сари масъалаи мардонагида бародаро ба кадом бародарое ки мақсад бародаро ҳамун чӣ хел бигем ҳамун мардонагид майда ҳаст бародаро
چوچولش میگن در جون هر کی مایده سرداره عزیز میتونن که مراجعت کنین نمره در زنگ بزنین ولی برادران میگن که پادی دیو نشیده چیه نسام دل خیر هست برادرو ایرا برای همون شخصیت را برو وارده که ایرا از همین چیز تنقیسی میکشن دیسویتی نه چیز هست برادرو این یگون جای خندش نیست یگون جای عیبش نیست یگون جای شرمش نیست برادرو برای اون قدر میتونین که مراجعت کنین هست همین چیزا را یعنی که کلون کردن همین خلص کردن هست با واسطه اپراتسیا های هست با واسطه این چیزاش هستن ولی скоро برادرو انا заказ اگه може بیویان برای دخترها میشوه اینجا برادرو دخترایی که هستن اوز شما اگر اهمیت داده باشین برادر عزیز اهمیت نه اوز اگر شما دیده باشین برادرو دخترکو через операция مقصد میگذرونن چخیل میکنن مقصد نمیدونم چخیل بگم تو عقب کلون میکنن پیش کلون میکنن مثلا مایده و کلون همه هر یک همه چیزو را برادر عزیز заказ کردگیان може скоро بشود یعنی که برادر عزیز همین چیزا دیسویتینا هست برای هم قدر صغیرها بسیار نخنده میتونین که برادرها مراجعت کنیم و برادر جانو مقصد هست تمام نمودی داروهای هستن که در اینجا داروهای گیاهی مسئله فربه مسئله خراب شدن همه نمودش هست برادرها ما کارات که بگیرمش که شتو نه دیل شما را بگیره نه دیل یگم کسی دیگر را بعد برادر عزیز برای همخوابگی مثال کدومید که برادرها پراستاتیت شدگی مثال خنکی زدگی مثال با همون مسئله یک ده میره برادر میتونی که برادر جان مراجعت کنی هست اووردگی روزی در بسیار جا اون هم یوانش نیست برادرو همه زورش در همه جا چیه که برادر جان مقصد مگزین در اینجا همش قاعده و قانونش خطیر پدیلکا نیست گارانتیش خطیر درون در نظارت میبرن نگاه میکنن که شتو به همه خیلی چیزا نباشه برای یک این چیزا خپیدن برادر عزیز میخپاند نگاه کن که پنیاد نه او یک کسا فن میکنی میگذارونیش یک کسا فن میکنی میگذارونیش ایو چیز تو برکت نمیوی برادر جان یک مایده برکت نمیوی نو با همیده میخپاند تای 300 400 هزار جریمه داره الحمدلله چیزای کچستونی به یگون سامنیواتسا به یگون چیز میتونه که مراجعت کنه هستن برادرایی که الله شاهده که برادر عزیز میگه ما فلان جو گرفتیم ژلودکا را مایب کرده یعنی ژلودکا مایب میگه اوز نمیشه با همون خاطر برادر عزیز هست ارگینال هست پدیلکاش تو همین جورا اینترسوات کنین یعنی که پرسیم برادرها بعضا جودا میگن که او مثال ارزان است این خیلی است او خیلی است بعضا جوش نمیگه که برای چه قیمت است برای باید تو بفهمی که برادر جان از کجا اومده چه خیلی اومده است باقی در امان الله باشیم برادرها مگزین در تمام نمودی چیزا هست نیتول که مثال این ده چیزی سه چیزی که من ایشون رو دیستم لوگوی چیز لوگوی نمود چیزا هست میتونین که برادر جان مراجعت کنید خدا حافظ خدا نگهبانتون باشه